بسم الله الرحمن الرحيم. Kena? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Fakana mubashiran wa najira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli in pengajian na to domini, magbalik na kita niyo sa pengajian limabay aming kabiaksahan na to, pengajian bunga sin pag-iman. Aula-aula na masi-masi kita niyo sa pengajian bunga sin pag-iman antara sing guru iwan murid. Sing guru malasaha murid, sing murid malasaha guru. Sing guru umalup pamurid sa kaula-ula anak niya. Anak magulang, anak manghud, anak hansam, anak bukun hansam. In murid umalup pa guru, diya sa kaula-ula ama. Ama hansam, ama bukun hansam, ama niya. Di nakapindahan. Nah, domini masira kita niwa pengajian nyadto, pengajian Hindu sin ama pa anak, pengajian Hindu sin guru pa murid. Biarkan niyo yan. Menjadi pamuunan sin pengajian nato domini hafal man sinallahu ta'ala ayat na basatan niyo ha suratu Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, banging guru maghindo ha murid aun atulan biya sing kamurid aun atulan siapahan niyo lima para kamu mana sing siapa janji dimanji na kamu bangway nawayra subay ang pajanjian si murid iwan guru. Bang ang pajanjian si murid iwan guru marayaw. Aula-aula na aun janji si murid paguru tuju patuhan. Kina nayari. Ya ayyuhallazina amanu,
Intiyawag sin Allah Ta'ala biyaitaan bariman. Imma na sin bariman, di magkasakit into. Imbukon bariman, nasakiting katal. Nasasakiting badyo, nasasakiting pantalon. Ba't ang pantalon biyahon birit? Ang pantalon biyahon jagjag. Ang pantalon biyahon tukong-tukong. Magsambahayang tukong-tukong. Ingatan nyo rin tukong-tukong. Namang lurok ka mo, tukong-tukong. Tiyawag sinallahu ta'ala yung bariman. Maita, aun doon ha bariman to malingkat. Bangta ka mo asubhon, hansam ka mo yan. Hansam ka mo ang kataan. Oy. Maita ka mo ay nagyan insya Allah. Sa isa niya rin. Ang gato, sa isa niya rin hansam. Siya rin nakaiyan insya Allah. Nah. Tiyawag sinallahu ta'ala imbar iman, pasalan sinaunto malingkat doon kanila. Dahil nga sabab yan, banging guru tumawag ang murid, kalasahan niya. Banging murid yan ipagtawon sing guru, kalasahan niya ra. Huun, sa bukon biya sindaran pagtawagon. Okay na, nadaran na kamo pagtawagon. Kalasahan kamo. Unin habar iman tiyag sintuhan malingkat, muna-muna malingkat tinatay. In malingkat, makakuyag. In malingkat, kalasahan. Okay na? Kalasahan nyo rin malingkat. Oh. Bang mo kalasahan na, kakuyagan mo na. Bang mo kakuyagan na, kalasahan mo na. Di manjari, di magkakadindua ini. Okay na? Bang bukundum, adlaw. Bang adlaw sa jawirundum. Bang ikaw tuan? Nah. Bariman hang kantiag sintuhan, aun malingkat kaniya. Malingkatin atay. Ikarua tiag sinallahu ta'ala bariman, malingkat maghilalaungan. Malingkatin lapan. Hindi ka to malingkat intingog. Aun mangiusog, kapin na siya paginangan usog, nakaasawa malingkat babae. Maingkan mangiusog. Aun malingkat kaniya. Malingkat intingog. Sina? Na hindi biyata sinallahu ta'ala ang kaniyat tagon, ang kaniyat tiyag, imbar iman, bukun malingkat insawon, bukun malingkat intingog, sa malingkat magkabtangan. Okay na? Ini kato, may tiyawag sinallahu ta'ala imbar iman, malingkat maghinang. Okay na? Malingkatin atay, malingkat magkabtangan, iwan malingkat maghinang. Ya ayyuhallazina amanu. Okay na? Naing kamu yan, Mary, unim maksud niyo, magpalingkat atawa magpapangit. Okay na? Unim maksud niyo, Mary. Pilang tahon ka mo mga di? Pila? 2 tahon. Maguno ka mo rin. Magpalaas, magpakayog, atawa magpatamok. Katigil yan. Yarin pagtawagan sintuhan kanila. Ya ayyuhallazina amanu,
La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ay ikaw mangliwlakad. Ay ikaw mangliwlakad, dahil nga kabayaan sintuhan mo iwansin rasul mo. Kaya ingatan nyo rin mangliwlakad. Grade 0, kaw madtukaw pa, grade mataas. Nag-unoy niya to. Imuno, limakso. Pilang kialaksuhan niya. Inlambang sinagdan niya unwalo. Lumakso ko rin amok pa madtupataas. Makalakso ka. Beri, ikaw to, sulay kuno ba? Masagsagin si Kimo. Beri, umabagbagin o. Turayan. Na, impartakan sinallahu ta'ala, hamalingkat atay, hamalingkat hilalaungan, hamalingkat maghinang, ayaw kamutuod mangliwlakad di nga kabayaan sintuhan. Iman, akaran niyo sadya, innaraak maun kanyo, amuad tutuanin hindu simmaas paanak, amuad tinhindu singguro pa, kumakat kau pataas, lumakso, magtangit na kau. Namanaog kau maripababa, lumakso kau. Jadi, nabang kau nagkatangi, kapag langit pa kau. Jadi, buwir. Imangi, hauni pagbutang, imbasura niyo, hauni niyo pagbutang. Yung hulid niyo, no? Dahil nga sabab yan. Inta umarayaw atay, inta umalingkat maghilalaungan, inta umarayaw maginang bukon sa puti, marayaw imbubutangan niya riya dunya, iwan marayaw imbubutangan niya adlaw, akhirat. Okay na mga anak po? Yan. Nah, unim biyayta sin Allahu Ta'ala ayatin. Upat. Okay na? Ay ikaw mangliwlakad na Tuhan, haupat parakala. La tukaddimu. Ay ikaw mangliwlakad, dahil nga kabayaan sin Tuhan. Ika-isa. Hukmun. Apabila aw nahukuman sin Tuhan, kuyag na kaw, iban lasahana. Okay na? Mana sin hukuman uno. Jadi, mana sin hukuman? Atulan. Inukuman bukon dua. Batindi ka, inukuman lang na sin Tuhan, duara. Bang bukon haram, halal. Bang bukon mangi, marayaw. Hukun, 5 taon. Inukuman. Okay na? Bang kamu kumaun, unim makauna, kaunon niyo. Unim makauna hinangon niyo bang kamu kumaun. Atawa papagduraon niyo kataan. Papagduraon niyo piuto iwanista. Ikaw, to manjari. Duraon mo supaunin kaunon ni Bantinista. Yani, natiyo-tiyo sadya. Subay na papagunuhon. Pagkabo-kabo. Kina? Ayan. Apabila aun na hukuman sintuhan, subay mo na taymaun iwan kuyag. Subay mo na taymaun iwan lasa. Di man jari mabutas indua. Kuyag iwan lasa. Nasupunta ka mo. Biya dinin kuyag. Biya dinin lasa. Kaya nga taniw na. Inta ukiw kuyagan, biya dinin lupa niya. Biya dinin. Nagingisi. Inta ukiw kuyagan, biya dinin lupa niya. Biya dinin. Asal-asal da siya hansa, magdurunin mo.
Amin bukon si Hansam, mahinang na si Hansam. Bayo ikaw to, uno ka, Hansam ka, at tawag. Astura di ba? Ing kuyag, alaw matay. Kina. Inlasa. Hagwa sin atay, hakutun sim mata pa atay. Dahil sabi yan imbar iman, bang aong kakitaan niya, marayaw, hitaw niya, unong niya. Na, aong kakitaan niya mangi, di siya magatod si mangi. Sabab, way tuputan si mangi, halawm sinatay niya, sabab yan tuwing kuyag. Okay na? So, awan ko magto. Hatuin eh. Unang pagtutungan mo, masarap, malingkat, tatawa mo uno. Uning malingkat, amin ini. Tulaw mo, yung pagtutungan ko marayaw. Okay na? Na. At yan na to na. In kuyag haatay, in lasa, hakutun palawm sinatay. Uning maghakot, pangatod. Dahil nga sabab, yan imbar iman, di mag-aatod si mangi, sabab mabuka siya, kaluunan, inatay niya sin lumi. Okay na? Na. Unim maksud niyo yan, maghapal sin Quran. Nahaw no hibutang niyo, inihapal niyo Quran. Hatay nga. Haw no. Hailong. Haw no tungod. Halaw. Kita. Yadto. Bang kita bantangan na sintuan hukuman, suwain pag tayma takaniya ruwa. Kuyag, Ivan, Lasa. Dahil sa babyan, bang kaumalot na magsambayang, kain na nagsambayang kamu ay isa, yaas tulang kamo, tawa kiyukuyagan kamo. Ikaw to, kiyukuyagan ko, tawa yaas tulang ko. Biya din, kiyukuyagan ka. Imanok ka kimaun, yaas tulang ka. Ikaw to, nakaon na ka. Ubus na. May takaw kuyagan bang kau kumaon? Ikan sugaw. Dumayaw in parasan. Ay kau kumaon magpakansog. Bang kau kumaon magpakansog, sa mo kaon ay kukulangan mo iwanuan mo. Bang ikaw to? Yun na. Dalaw mo yung pagkaon, pag parayaw, parasahan. Daya sabab tukiukan ka, sabab dumayaw nuno mo. Para saan? Na yung pagsambayang, may tako nagsambayang. Sabab, kuyaran ka. Bukun di mayaw yung parasahan, indayaw parasahan, pag-ig sin pagkaon, kimangi na sabab diyon na kausap. Kaya kansukan ko biya. Sabab diyon na kausap yan. Dahil nga sabab yan yung kuyag. Yung kuyag, bukumbiya sin pagkaon. Yung pagkaon, bang kaubos na kimaon, unon na kausap. Hapdiyon na kausap. Ampay yung kuyag. Dahil nga sabab yan yung bar iman, di magkasusa. In subol bar iman, di magkasusa. Di siya masusabod diyang, may ta. Aon tiya tao ka niya, isin nagtao, hiyama niya kaina niya buko, nisiyo. Oh, nasusa ka o yan, bihan? Ay, ikaw masusa. Di makasusa. Kuya. Aon narikan niyo takatunang. Kita ka mo. Nayadto. Nabang kauri kumuyag iwan di lumasa.
limakso ka rin nga kabayaan sintuhan pakabayaan mo. Nabistara na to na. Lumakso ko rin nga taas pababa, mabalik na ka. Lumakso ko rin nga baba, pataas, maunura ka. Yan yun. Oh. Yan. Hikaruwa. Ija ka na. Apabilen Tuhan mamaita, subay kau kuran, iwan subay kau unuhon. Lumasa. Kakuyahan mo yung baita sintuhan, kalasahan mo yung baita sintuhan. Na ikaw to, bang kautangan sinto ng ulong, yari ako ay ngadi-ngadi ni, nagdaraba bikyo kay mo kaulong murumi ni. Lumakso ko rin atasyon man to. Astagfirullah. Mabalik dah. Di mo naman ko ng barbecue, sarap. Wala na ipon mo, wala na... Nahin Allah Ta'ala, wang siya mamayta na kato, subay kau, kuyakan, iwan subay mo kalasahan imbeta niya. Mayta, hikasan niyang, nampay niya, ito na balik na kau. Na makaon mo penderalya simbalik na kau, yung utingan na kau. Dahil nga sabab yan, ing kuyag iwan lasa, magpalingkat sing kabuhi, iwan kamatay. Bukunin lingkat badyo, mangin badyo mo libayis, aon na kanila libayis. Bangin badyo niya buaya, aon na kanila buaya. Bang ikaw to? Tidak. Nah, yan to. Ikaruwa, hikatu. Ija amara. Apabila kau raakun nasintuhan, subay kau kuyakan, iwan subay mo kalasahan, inda akan kayo. Na ikaw to ang tunang mo. Nang ya, favorite ko yung manggayan to ha. Kawaon mo. Karahas. Jajan sinhas, kubra, gak lagu ini. Tanya. So pila natuna hukuman kabtangan bang magbaita ng Tuhan iwan sin bang kaurya aksin Tuhan yauning kuyag yaunin lasa. Dahil nga sabab yan yung bariman, makuyag sila mag-ibada. Pagdungog nila simbang, magbati. Ngayon ka mo rin, di pagdungog nyo simbang. Maguno ka mo. Galing. Mo kung magbati. Ito na yan. Ikaupat. Ijanaha. Apabila kau langon sintuhan, subay kau kuyakan, iwan subay mo kalasahan, impiag langan yun. Okay na? Amad timbayta sin Allah Ta'ala, hipapahindu sintuhan panabi, hipapahindu marikato. Bang taniw mahinang imbiyad turagbus, kalasahan kita niyo sintuhan, dahil diya dunya sambil paadlaw, to aw lupat babae, kalasahan kau sinupat babae. Kadi na kau kalasahan sintuhan. Kaigon mo yung babae? Malumpas na kau. Hinduan mo yung babae. Hinduan mo siyang pagtuhan. Sakali, iwan. Hinduan. Okay na? Okay na yan do. Inupat. Na. Unin duhulan sinayat. Wattakullah.
ayarin niyo imbaran niyo. Ikaw, to bang kau tagatunang, isin ayaran mo, tunang mo, tawa ikaw. Diya nakakurik ka. Ako nakurik niya. Nah, ganin. Nah, wattaqullah. Kamu gak kau patwarin, mana sin takwarin di ayarin baran mo. Ini mereka mo ayarin baran mo. Sebab aun bu ayah. Aun kubra. Kenapa tamurin kubra? Nah, kenapa? Wattaqullah, ayarin baranmu, tampanin baranmu, sim makamumula. Maita, aun syaitan. Nah, maguno yung syaitan. Magpanguno yung syaitan. Jadi, mana sa... Jadi, itu nah, wattaqullah. Nah, tampanin baranmu. Nah, in syaitan uno siya. Ais, uno syaitan. Tubig, ulan, jadi kayu. Kurik na kau isa. Tampanin baranmu ring hakayo. Nah, untuk matug ka rin inirunay ni sinaong kayo yun na ba? Maita. In syaitan dua. Piyapan jari in syaitan dua rin kayo. Okay na? Na kayo magpanguno. Nabahagi nagduwang kayo. Aung kayo marayaw, aung kayo mani. Okay na? Kaya na nagkaw ka mo tiwla. Unin ka luto ng sintiwla. Na, unwad to, kayo bulao, gatawa kayo. Aun kayo bulao. Amo na yung kayo riyarasin. Kaitan. Wattaqullah. Tampanin yung imbaran niyo rin kayo. Kina. Alam mo, wala ko na susunog. Aun hiulugan si Milikan Automikba, mahula Japan. Pilem yatay. Di mo kayo ngatan. Huwag ko nakapanag history. Di mo kayo ngatanin hula kaya hulugan, banguno. Narida. Pero kami hinduan history. How ko nag-school? Huwag ko nag-school. Nah, in hula hiulugan, hula Japan. Hana Nagasaki, Iwan, Hiroshima. Pilem patay. Giatusan nga ibu. Niyatay. Kiubul na. Awon patay, labireng siya, hulugan sinautumik bam didto. Impamatay sin syaitan, buhi kau sa patay. Patayon sin syaitanin atay. May tak bukun mata imbutahon. Imbuta, magsambayang da. Nang ikaw to? Pukul, magsambayang da. Nabi din ipag-ayaw niya simpukul siya. Benin? Pukulin lima niya, pukulin sikin niya. Biya din siya magtayat biyan, simpukul. Mag-exercising ka niya. Ayan. Ubus na. In syaitan lavireng sinautumik ba, minautumik ba, minalasun sa jamo rin didto. In syaitan lasunun kita. Dahil nga sabab yan, wattakullaha, innallaha sami'un
alim. Kabuwa kamu patuhan, tampanin yung baran niyo rin nga setan, sabab sunugunin atay niyo, sunugunin akal niyo, wala niyo kita na lang. Bang ikaw to? Bang mo kakita ng setan, nagdara kayo, sunugun ka. Unuhon mo yung setan. Magbinasar. Di ikaw makaato. Magbinasay ang tao, ibang tao. Biya kang pakyang, magbinasay ibang ato. Pagkain kita syaitan, ibang sin syaitan, bukon magbinasa. Maguno. Dari nagluwak. Nah, subay rin hatuhanin sanjata, mangin sanjata rin kamuri. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Bang ini ipangatu na tuha syaitan, sanjata rin katutan niyo. Kita. Sebab di mo kakitaan, kita mo na iblis. Nanti magbinasa ka mo. Luungan ka magbinasa. Dahil nga sebab yan, palman si Tuhan, pattakhiduhu aduwa, pangatukaw marayaw, utuan na mo, biyadinin ka pangatu na mo. Agarin hukuman. Okay na? Agarin daakan. Agarain liangan. Nakaatukaw. Sino to? Pagkalong muraho ko magbinasa rin doon. Ando kayo. Nah. Inna Allah sabunal tu din Allah Ta'ala sami'un. Maka uno siya. Kaya ruruan ino. In wala na to pananin niya at kaya ingatan na sinallahu Ta'ala. Ya'lamu ma ahpaitum wa ma a'lantum. Kaya ingatan sintuan yung tiyatapuk mo. Ito ang tiyatapuk mo. Ay ikaw tuod magtapuk mangi. Kamu ron, ang tiyatapuk niyo. Ang tiyatapuk na rin ito pagkaon. Nah, kita niyo. Ayan. Nah, menjadi uno tuuding kagunahan hindo si murid, ay hindo sing guru pamurid. Ali radhiyallahu an, murid siya. Ing guru niya, Nabi. Uno niya Nabi. Amaun? Uy, may tayan amaun. Ikaw to, in Ali iwan sin Nabi, maguno. Amin aliha ka niyo, kay natan murag. In Ali, dahing ha mga bata bago, nakasud pa ka Islam, magpangtungod Iwan uno. Naasawa niya pa in anak sin, Nabi Hisiyo, Fatima, uno niya. Ma'am. Ugangan pa, uno pa. Nayari, inagi niya, hindo anak ko sin Nabi. Dahil nga mga hindo niya kako to. Hindo sin Nabi kaniya to. Subay na to akaroon. Sabab lamod pa pag-iman. Baita man kamubang lisa kambuk na. Hika isa, hindo anak ko sin Nabi, sinhindo kaniya sin Tuhan. Unin number 1. Addabani Rabbi, hidoan ako addat magtuhan. Suway maaddat kita niyo patuhan. Sabab misan kau maaddat kan ama mo, maaddat kau kanina mo, bang kau rin maingat magaddat patuhan. Turungun na kau iblis. Batway roon sanjatahi ama mo kay ina mo ikaindo. Ipangatuhaw mo. So, wang sumakitintiyan mo, uno ka, magunukaw. Si makitintiyan mo, magunukaw. Ay, narin na ingat.
Bangin tao. Yung sakit tiyan niya, mangin tao sadya. Ang sakit tiyan, bukod mangin tao. Dan ikaw. Baga imuros, si makitin tiyan niya, magulo yan. Tama. Na, awang usog magana. Ay. Na. Naunin beta di kato. Hinduan ako lang niya sin Nabi, al-adabu ma'allah. Hinduan niya ako, sinhindu kaniya sin Tuhan, hinduan sin Tuhanin Nabi adat. Adat magtuhan. Na, wan ko maingat, maadat magtuhan, maadat kau kanina mo, maadat kau kanama mo, maadat kau pangtungod mo, katan. Imbihaon na iging pag-adat. Dahil nga sa mabyan, timao din tao abuhan. So, tupon mag-abuy maraya usog. May tamang nga rin sabi, tupon sinansam na siya. May tadi tupon. Way answer yan. Tupon mag-abuy mangiusog. Yarin? Yarin? Dito tupon. Na unang jawab, may tadi tupunin hansam, sinansam siya. Jadi, sabab bukon siya nagpahansam kaniya. Okay na. Imangi usog, tupon na siya, narida tuod sa bat mo. Na. Okay na. Na, inaiga masa na to ini, may takatya ni nagproblema biya ini, di maingat mag-addat inta upaw. Allah subhanahu wa ta'ala. Na, baya din yung pangadatan patuhan. Ar-rida, kuyag. Makuyag kau magtuhan kaniya, sinulak mo siya kita. Dahil nga sa wabiyan, impagtuhan mo kaniya, labay rin nga pag-iman, labay rin nga pag-tawhid. Okay na ito. Na, magdiin kita pakuyag. In kuyag, kana rida babun min babin ilallah. Lawang, dahil nga mga lawang, hikasud mo pakabayaan sin Tuhan. Nawangin kuyag, yang bukol lawang pakabayaan sin Tuhan, kuyag sin subul pababae, kuyag sin babae pasubul. Kinaw to? Ya, kay wing kuyag mo, di na ko lumabay nga lawang, di na ko lumabay nga tandawan. Di ka makananam kuyag, bang bukon biutang sintuhan ng kuyag. Di mo kananamanin lasa, bang bukon biutang sintuhan kayo. Nagtula ka mo kain, masarap. Unin biutang nyo, sukal, asin, suka. May si marap. Narinig natin? Jadi, nam-nam. Namaluhay ka mo karoon. Hangkan si marap, yaunin timla. Okay na? Naman niya ito yung timla niya. Aun sukal, aun asin, aun bato, aun pisat, aun bagunbun. Sumarapin tula mo. Naray nga sa babyan, bang mo papaglamuro, inaddat sinapo mo, iwan sinaddat mo patuhan, di dahil kapaglami. Okay na ito? Suwayra addat hindu sinallahu subhanahu wa ta'ala, dahil nga sa babyan, inagisin nabi kato, addabani rabbi paahsana ta'dibi. Hinduan ako sintuhan addat. Hinduan man ako sintuhan addat di mayaw. Okay na? Impagtag ka niya sintaw Makkaw, no? Hansam. Uning pagtag ka niya, yung kulalan ka niya. Uning kusain niya, taw Makka. Ikaw, uning kusain mo. Iyo? Isaab? Iyo? Kaya kusain mo. Dirad. Amin Saad. Inggulalan sin Nabi Hamakka, bukun pa siya Nabi Al-Amin. Kapangandulan.
kapangandulan, di magpangakal. Okay na? Ayan. Okay na. Ar-rida. War-rida ingkuyag iwan sinla sa matapin jannatu kapid dunya. Sulwa mo dunya. Sige kuno yan. Sulwa mo dunya. Ayon tayo magtupakisisi pagkanto sulwa lang nin. Biya na mga sila na kanto pa sulwa. Sulwa lang nin danaw para sa handi kisisi. Ninakanto na kamo. Kung sayo namin yun. Pag-istambayan si Hansam, si Maray Usog, si Mangi Usog. Pag-istambayan si Nwaisin, si Mataudsin. Dahil ikaw, tunakan na ka. Namalawa dito lang. Nah. Jannatu kapid dunya in kuyag iwan lasa umalup pakabayaan sintuhan sulga muria dunya. Sina? Hikarwa. Hayatul muhibbin. Kabuhi si mga tao maingat manglasa. Ikaw to, isin pagtumtumon mo rin biha undi ikaw. Isin pagtumtumon mo. Mayroong pagtumtumon mo. Pagtagay nupon mo hina mo. Yama mo. Tunang mo. Agmo lagi. Ati neni, imagine neni luna. Lawaan na ingat to, onda asan. Dahil nga tamang suratan, onda. Ay nako magtawag dumag laway na. Bugitan. Along pa na yung Quran. Okay na. Nang tumawag mo kayo mo nagninikab, di ta kulong kakilaan. Ulong na ka. Aon lang tunan ko. Ay siya. Narang umasubo na ba? Tiutungan kulong yung Quran. Okay na. Aon na lang biyabay ta kako sin iman ko suratan ko. Okay na. Kaya ingatan mo na biya. Astagfirullah. Bang mo kaya ingatan plano mo. Okay na? Na. Hayatul muhibbin. Kabuhi si mga taubeng lasahon. Dahil nga sabab yan, in alamat sintao marayaw, in alamat sintao. Yaon kanya makug siya kabayaan sintuhan, kalasan ng kabayaan sintuhan, harap niya pamarayaw rin siya't magtupamangi. Hikarwa, in kabuhi niya manglasa, bukon siya tumakad lasahon. So, ano siya? Nang ang tumawag kay mo babailaw na, magpalasa ako kay mo. Lasahon mo. Ipasapat. O, nagmula na ka. Maas. Maas yung timad kayo. Sa nagninikam. Hangkan na, ikaw mag-uso. Taliun ang pataliun. Kita mo. Kabuhi si mga taubeng lasahon. Dahil nga sa babian, adlaw susungon, pangasubusin tuan, hadisul kud, aynal mutahabuna fillah. Kaya ingatan sintuan, sa ipangasubon niya, hipagmalaki niya. Hauno na yung mga ipon ko naglasa kabayaan ko. Ginaw to? Kanda mga kung tumagkay mo, magpalasa, stadion ko nalaw, manghindasyo ka mo yan. Sa babaw mga bantot, nagninikam. Na. Kina? Uno pembiyay ta. Wa naimul abidin.
nikmat hirihil sintuhan na nag-ibadat. Dahil nga sabab yan, di ka ulisuan magtag-ipon patuhan. Di ka ulisuan magtahadjud. Makapila ko magtahadjud. Why? Naimul abidin. Nikmat ha mga tao nagtatag-ipon patuhan. Biya kanu ini. Pagtag-ipon kataan patuhan. Yung pagkaon pagtag-ipon. Yung pagintaw pagtag-ipon. Kita kau. In sumunod. Rida kullur rida. Kuyag, bangkatan kuyag. Okay na? Sin, ganapan sin. Pila na? Pila? Yan. Turayan. Rida kullur rida. Ing kuyag, patinggilon mo ha kuyag. Biya kaniw yan. Kiyo kuyagan hina niyo yari kamo. Kiyo kuyaganin maas niyo yari kamo. Kiyo kuyaganin guru niyo. Ingatan niyo bang isyope makuyag. Makuyag, inista halawud. Pila rin ista halawud, duara. Ista dakula, iwan ista sivi-sivi, makuyag kami. Okay na. Naita kamu kakuyagan. Sabab ialop niyo yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kina? Na. Walam yabka fi qalbihi syai'un illa rida li'adlillah. Way na nakapinalawm sinatay niya. Di natuputanin alawm inatay niya. Nangi. Kuyag sadya iwan lasa in tumuput halawm sinatay niya. Makabakaw hiluhala. Bang ikaw? Lumaksok ka rin doon harap na rin. Naita. Nabangawang pik-pik mo, lumaksok ka. Lam yabka fi kalbihi syai'um minar rida. Way na nakapin halawm sinatay niya mangi kuyag na sadya iwan la sa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Okay na? Na, kay napusan. Istamilur rida wal mahabba. Pakaya tuud ing kuyag ibang paglasa hakabayaan sintuhan. Ay mo pakaya ing kuyag ibang lasa hakabayaan mo. Magmula ka, masunog ka. Okay na? Istamilur rida wal mahabba. Pakayon na to ing kuyag iban sinlasa pakabayaan sintuhan. Wala tada'ur rida wal mahabba yasta'miluka. Di manjari kita yung pakayon sinlasa iban kuyag. Bangaw sin mo. Sinin magpakaykay mo at tawa ikaw yung magpakayasin. Bangawon badyo mo. Uno, badyo mo yung magpakaykay mo at tawa ikaw yung magpakaya badyo mo. Jadi, may kaya to ikaw. Sabab piun mo yung badyo, uno. Namangat to badyo na yung magbaya. Long mo subay ako. Long si badyo, subay ako. Badyo mo yung badyo yadto. May ta. Kita niyo yan. Dahil nga sabab yan, ing kuyag iwan lasa, pakayon mo sadya pakabayaan sintuhan, ay mo pakaya pakabayaan mo, sabab bang mo piyakay, ing kuyag iwan lasa, pakabayaan mo, maka-aksidin ka. Na maka-aksidin, maguno. Aw mag-aksidin di magmula. Uni magmula, wag ma-aksidin na motor. Motor yung malala, katawa uno. Kita ka. Galing? Karwa. Malarak karwa. Adapun bangkaw, maingat magtuhan. Maingat kau magnabi. Maingat kau magmaat. Ing kuyag iwan sinlasa. Napakay mo pakabayaan sintuhan. Di kau magmula. May ta hitangkis kau sintuhan. Daing hakamumulahan. May ta. Innahu min ibadinal mukhlisin. Pamansin Allah Ta'ala, hangkan ko sila itangkis, sabab nagtatag-ipon sila kako, miyamarad sila kako. Biyak kansiyo, biyak kansiyo, kanyusot.
In ayat to kanyusu. Linusrifa anhu su. Pialing namo siya rin nga mangi mayta innahu min ibadina al-mukhlisin kainain siya ipon namo nagtatag-ipon marayaw. Namura-murahan patubtubon ko na ridto. Asal da tiap-tiap Jumaat biya sindumi ni na magnasihat da ko continue rayad to mura-murahan bang mayan kita niyo aula-aula na ing kamo pangindoan na to bang mayan in pangatayan na to in suara na to in hinang na to di makaig daing hakug iwan lasa hinallahu ta'ala kato taniyo makalamod kay taniyo hawiyay ta sifat si mga sahabat radiyallahu anhum waradu'an zalika liman khasya rabbah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya alim 'allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.